dore ngo uyu nguyu ni umurozi muri quartier yabo niko bamwita. uzi kuroga uyu nguyu n'imbeba ntago yayigeza hasi ndakurahiye kuko nawe ubwe ni umurwayi. Amen. Amen. Bati kira ni ikirozi. Ati ariko mujya mukibona ko Imana irambwiye ngo nawe nibyo baguterereyeho ariko uyu munsi Imana irakubohoye. Buri uyu ngo yajya ryama akaryamira urubavu rumwe yahinduka kamera nk'upfuye burundu ndakubeshyeye. Oya. Ibyo bintu bimaze igihe kingana iki? Imyaka 3. We sha yewe vayo hano vayo. Nyaruka nk'umusore ariko nyaruka. Ndobani fashe. Pfukama ho ngaho pfukama. Imana irambwiye wowe de warugiye gupfa mu minsi 3. Kandi uziza kamama. Warugiye kubesherwa ngo wajyanye n'abantu kwiba kandi utagiyeyo. Imana irambwiye ngo ikuvanyeho igisuzuguriro ahubwo iguhaye akazi. Amina. Hereza Imana icyubahiro. Imana irambwiye ngo iguhaye akazi kandi akazi Imana iguhaye sha ubaye umuyobozi ukomeye pe. Abantu bakurebera muri ibi bikoti, abantu bakurebera muri ibi bibote, abantu bakuvuga uko bashaka. Imana irambwiye ngo ikuvanyeho amabyi wari warasizwe n'abantu. Urakoze Mana. Irangije iguhaye ikintu bita agaciro kuko abagusuzuguye bazaza bakubwira ati wampaye n'igihumbi nkarya ko byanze. Imana irambwiye ngo uzabahe kuko iguhaye ubwenge. Imana iguhaye imbaraga. Imana iguhaye ubutwari n'ubushobozi bwo gutwara abagupingaga n'abakurwanyaga bose. Ibibazo bya perima uri kubivugaho iki muri iyi minsi ko nabonaga yagucumuje cyane? Ibyo. Genda. Hari ibyo ndimo gupanga ko nzajya kwiga. Genda rero Imana yamaze kuvivura. Yes. Genda. Hallelujah. Genda. Hallelujah. Genda. Hallelujah. Genda. Genda winjira mu masezerano yawe. Genda winjira mu migisha yawe. Genda wakira. Turasenga. Toka bevoze tota. Irumva. Hirumva. Irumva. Hirumva. Irumva. Hirumva. Irumva. Hirumva. Iranabaye. Hirumva. Iranabaye. Hirumva. Hirumva. Dusenga. Hirumva. Simbuka. Hari ibyo usize hasi. Hari ibyo usize hasi kandi hari n'ibyo usingiye hejuru kuko umwami Imana ambwiye ngo akugarutseho bundi bushyashya. Ayo mavi hasi cyubahiro. Mana ndagushimye kuri umukozi w'umuhanga. Uri itangiriro ndetse ukaba ni herezo. Hari impamvu wabonetse ibintu bitangira hagati uraboneka mu nyusurizo uraboneka. Haleluya ariko. Nuko witwa Imana kandi witwa Alpha witwa Omega. Uyu munsi ko natwe tuje kuvuga warakoze kuturinda. Ukwambere twarakubonye. Ukwezi kwa kabiri turakubonye. Ukwa gatatu ni wadutererana. Ukwa kane tubera Imana. Nuko mu kwa gatanu tubera inziringiro. Ukwa gatanu turagutengamayemo. None twaje kugushima Mana. Ishimwe ni iryawe Jehova. Ishimwe ni iryawe Yesu. Umuririmbyi yuzuye umwuka. Haleluya. Araririmba ngo ubugingo bwacu ni bugufi cyane twabugereranya n'ubwato mu mazi ngo kuko butajya bumaraho igihe kirekire. Haleluya. Ariko mwamuze uce wa mugozi. Haleluya. Uzuvaneho za nzitizi zose. Uzukingura imiryango. Uzuduhembure. Haleluya. Haleluya. Totalabevo eteshekevo zana tribe. Haleluya. Haleluya. Ndabona umwuka w'Imana manuse hagati. Amina. Urakoze. Ndabona igitangaza cy'Imana hagati. Yego papa. Ndabona gukora kw'Imana.
haleluya. Ndagushimye ko ari ikimenyetso cy'uko uri kumwe natwe, ndagushimye ko ari ikimenyetso cy'uko utangiranye natwe. Utubanishe, uvuga ijambo ryawe ntaba ari we, uririmba ntaba ari we, ukubyinira ntaba ari we, byose bigaragaremo gukora kwawe n'imbaraga zawe z'umwuka wera. Tubanje guheza Satani izina rya Yesu. Imbaraga z'amagini turazirengagije, imbaraga z'abapfumu n'iz'abakoni turazikandagiye. Kuko waravuze ngo mbahaye ubutwari n'ubushobozi bwo gukandagira inzoka na sikoropiyo. Dushingiye muri iryo jambo turazikandagiye, turazikandagiye, turazimenaguye. Turazimenaguye. Haleluya. Ngaho tujye imbere mwami, utubere ibyiringiro bizima. Umugabo wazamutse umubere Imana, umubyeyi wazamutse umubere Imana, umukobwa wazamutse umubere Imana, umusore buri umwe wese haleluya umubere. Haleluya. Kandi ibyiringiro byacu ni kuri wowe. Ntago hano twagiye kubapfumu, nta nubwo twagiye mu bakonikoni, ahubwo twaguhungiyeho. Ijambo ryarambwiye haleluya, ngubwo twazamukaga umusozi tukagutakira, ngo nawe waratwumvaga uri ku musozi wawe wera Siyoni, nuko ukadusubiza. Ngaho rero kaze uzudusubize, kandi twiteguye gutaha duseka, dusekejwe nawe, tugukomeye amaso. Amen, 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 Amen. Erega hiyo Mana dukorera izaduhemba. Erega iyo Mana dukorera izaduhemba. Erega hiyo Mana tuvugira izaduhemba. Erega iyo Mana dukorera izaduhemba. Erega hiyo Mana dukorera izaduhemba. Erega iyo Mana dukorera izaduhemba. Iyo Mana tuvugira izaduhemba. Erega iyo Mana dukorera izaduhemba. iyo Mana dukorera izaduhemba. iyo Mana dukorera izaduhemba. iyo Mana dukorera izaduhemba. Haleluya. iyo Mana dukorera izaduhemba. iyo Mana dukorera izaduhemba. Erega iyo Mana dukorera izaduhemba. munyeganyega ariko munyeganyega. Niba ari nta kibyimba kiri mu kwaha, Imana ikaba yakurinze kujyamo serumu, Imana ikaba itakujyanye. Oya, nyeganyega ubitere hejuru. Hari Imana ije guhemba, kuko iyo twazamutse tuje kureba ntabwo ari igisambo. Amen. 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 Muzi icyo bita Imana cyangwa mwumvishije Imana? Imana iyo uyikoreye iraguhemba, kandi uko bakoze niko iguhemba, kuko ngo uko uyifashe munyeganyege. Haleluya. Hari abantu bari kwifuza uyu mwanya byibuze guhagarara ngo barebe ku kirere, urebe umujyi, urebe ishyamba, urebe he. Ubwo bushobozi ntabwo. Bamaze kugera ahacecekerwa, bari bavuga ati cyamba nkongera nkagera ku isi, icyo nakora ariko ntibyashoboka. Icyamba nkagera ku musozi, nayo uzamurira iki icyubahiro, ariko ntibyashoboka. Haleluya. Wari uzi ko hari n'abazima batashobora kubona uyu mwanya? Kubera iki? Nta kibazo cyabaye, ariko kubera situwasiyo bari mu buzima, akazi n'izindi mpamvu bikababloka batabona iyo kazi. Babariwe nyeganyega. Niba wizeye ko Imana dukorera ibasha guhemba, niba wizeye ko ibasha kwishyura, nyeganyega. Basabwira ati hari umugari nakubyiniye ndi hara ku musozi. Haleluya. Hari amashyi nagukomeye ndi hara ku musozi, unyibuke Mana. Haleluya. Amen. Burya ngo imirimo ya mbere izahesha agaciro. Amen. Amen. Wasanga uyu munsi rero ugiye gusiba icyuho cyacu. Amen. Amen.
erega iyo mana dukorera izaduhemba Erega iyo mana dukorera izaduhemba erega iyo mana tuvugira izaduhemba Erega iyo mana dukorera 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 izaduhemba erega iyo mana tuvugira izaduhemba Erega iyo mana dukorera 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 izaduhemba izaduhemba dusanze ndimo kumva hari imbaraga zirimo kudusatira yego
ndimo kumva hari ibintu byatangiye gukinguka. Manu nawe uri kubyumva? Nabyumvise. Zamura haleluya twumve. Haleluya. 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 Aya ngaya ntabwo ari amanesa. Oya, aya ngaya nta nubwo ari yayandi y'ubuto. Hari ababeshye ngo hari zahabu, iyi ngiyi ntabwo ari zahabu. Aya ni yayandi yo mu ihembe. Yayandi bajyanye kwande kwa Yesayi. Barangije bamena kuri nde yemwe. Haleluya. Haleluya. Ibi bajya bamwita ryabuye. Ibi biye murarize. Ni ryarindi Yesu yavuze kuri Petero. Aravuga ngo nkugihinduye ibuye Petero, kandi ribuye niwo mwanzo w'itorero. Naho isi n'abisi bahaguruka, naho amarembo y'ikuzimu yahaguruka, ntabwo azarisenya. Hari ikintu numvishije Imana imbwiye. Hari ikintu numvishije Imana imbwiye. Hari ikintu numvishije Imana imbwiye. Naguteturuye. Urakoze nagushimye. Nukuri ntabwo bazamuta umusozi ku busa. Waruje guhura n'Imana. Waruje guhura n'umwana wawe. Akiri gitangaza. Acakiye. Imana irambwiye ngo hari iki ikoreye urubyaro rwawe kandi irakureze. Yego. Imana irambwiye ngo ikuvanye ku ntebe yitwa igisuzuguriro, kuko ariyo yibutse Hana, wirangije imuvanaho ibitutsi yatukwaga na mukeba Penina, iguhaye ijambo ritaha. Haleluya. Ndimo ndumva Imana kandi ndimo kubona Imana. Imana yaje. Haleluya. Amen. Kandi yongeye kugaruka. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Mureke turebe icyanditswe. Yakozwe n'intumwa 27. Umurongo waho ni wa 24 tugiye gusoma gusa. Reka bahagaze dusome mu izina rya Yesu. Umutwe w'amagambo uravuga ngo bajyana Paulo mu nguge kugira ngo bajye muri Italiya. Haleluya. Uyu munsi wa none bagira ngo bajyane wowe, bagiraga ngo bajyane nge mu nguge hehe? Italiya. Haleluya. Hari Italiya abantu bateguye bashaka kukujyanamo. Hari Italiya abantu bateguye bashakaga kukugushamo. Hari Italiya abantu barangije kwandika baranzura batera kashe. Haleluya. Bashaka kugutwaramo, ariko jya mu mwuka twumve 24 icyo hatubwira. Amen. 24. Yego. Haranditse ngo akambwira ati Paulo witinya, ukwiriye guhagarara imbere ya Kaisari, kandi dore Imana iguhaye nabo mugendana bose. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Kiriya gihe iri jambo ryandikwa, igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa ni imirimo intumwa zakoze yose. Nyuma yuko Kristo agize gute azamuka. Imirimo rero bakoze yaranditswe, niyo mpamvu iki gitabo cyitwa ibyakozwe n'iki n'intumwa. Noneho ngo bajya inama, bamaze kujya inama bafata icyemezo. Haleluya. Cyo gufata Paulo bakamushyira mu nguge, bagaciye amazi bakamujyana hehe? Italiya. Amen. Amen. Hariya mu Butaliyani bashakaga kujyana Paulo. Haleluya. Amina. Paulo amaze kubimenya byamuteye ubwoba. Haleluya. Amina.
bingana nuko iyo ubonye aho abantu bakwerekeza ari mu rwobo utekereza ko ubuzima bwawe birangiye. Wabona aho abana bawe babagejeje nibakiga batsinde, wabona aho ubucuruzi bwawe babugejeje nugicuruza wunguke, wabona aho ibiba ryawe rigeze urabiba ariko ntusarure, kuko burya mu nguge nta mutekano wize ubugize gute ubuhari. Isaha n'isaha umuraba waza, isaha n'isaha ingona yabahagurukana, mu nyanja habamo ibikoko byinshi byashobora kuguhitana, byashobora gutwara ubuzima, byashobora gutembana n'ubugingo bukabura. Ariko Uwiteka araza aramubwira ati Pawulo witinya, haleluya, witinya, ntabwo uri wenyine, ahubwo hari na bene so ngoherereje, muri bugendane muri uru rugendo, kandi nimugerayo ntabwo muzaneshwa, ahubwo muzanesha kuko ndi kumwe nawe. Amina. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Yesu ajya kurebera mu kibazo kandi akakumenyera n'igisubizo ari buguhe. Haleluya. Ntago Yesu ajya guha igisubizo cyo kukubabaza iyo wamuhamagaye, ahubwo ageze aje guhumuriza umutima wawe. Yesu yabonetse mu kibazo cya Pawulo ari kumubwira witinya. Haleluya. Witinya kujyayo, witinya guhura nabo, witinya kuburana nabo, witinya kubareba, witinya guturana nabo, witinya gucuruzanya nabo, kuko ntabwo bayubaha, ntacyo bazagutwara. Haleluya, haleluya, haleluya. Witinya. Barakuvuga ariko n'abantu. Yego. Nibashake baroge n'abantu. Hari shefu w'abarozi mu ijuru. Yego. Burya Imana itabivuye ntibwakwica. Yego. Bwashobora kubabaza umubiri cyangwa bajya no kuri wese ukabirangirizayo bikarangira, wabutambuka bikarangira, wakwihagarika bikarangira. Icyo kikaba kigize ute? Kiratambutse, kikaba kiravivutse mu izina rya Yesu. Haleluya, haleluya. Hayiwe izaduhembera hidusanze, izaduhembera hidusanze, haleluya, izaduhembera hidusanze, izaduhembera hidusanze. Erega hiyo Mana tuvugira izaduhemba, erega hiyo Mana dukorera izaduhemba, erega hiyo Mana tuvugira izaduhemba, erega hiyo Mana dukorera izaduhemba, hiyo izaduhembera hidusanze, izaduhemba, haleluya, izaduhembera hidusanze. Erega hiyo Mana dukorera izaduhemba, erega hiyo Mana izaduhemba. Amen. Amen. Mama Kiyongo, Imana inyeretse ufite umubabaro ukomeye ku mutima wawe. Yego. Kandi uwo mubabaro utabasha guhingukiriza ubwire n'umuntu ati nubwo perezida ari inshuti mwata, ariko burya nubwo bimeze gutya, ariko burya bimeze uko. Imana ari kwireba mu mutima, irambwiye ngo umubabaro wawe nawe ugize iherezo. Yego. Kuko ihindura amazina, yego, ari ihindura amateka. Yego. Iguhaye iyo bita bayita ngo iki hajya? Nyota. Nyota. Inyenyeri. Amen. Mu mwuka. Haleluya. Haleluya. Mbonye Imana ikubise ibintu byari bimeze nk'ibikuta imbere zawe. Byari biri gutuma muri iyi minsi wiganyira, wiheba, ukabona abana bawe utazabakuza, rwose ukabona ejo hakomeye. Imana irambwiye ngo igiye imbere zawe, ibintu byari bitameze neza irabiringanije. Haleluya, haleluya, haleluya. Amina. Imana irambwiye ngo itanze icyo bita umurimo ku buzima bwawe. Amina. Kandi akazi Imana iguhaye ntabwo ari ikiraka. Uzagakora, abana bawe bagakore, uzasazira muri kandi uzagira n'amasaziro meza cyane. Amina. Nukuri. Gumamo weho gusa. Muri Yesu. Aha ngaha nyine niho igiye kuguhembera. Aha. Muri Yesu. Aha. Aha. We sha yewe vayo hano, vayo. Nyaruka nk'umusore ariko nyaruka. Nyaruka. Ndobani fashe. Pfukama aho ngaho, pfukama. Imana irambwiye wowe warugiye gupfa mu minsi 3. Kandi uziza akamama.
wari ugiye kubesherwa ngo wajyanye n'abantu kwiba kandi utagiyeyo. Imana irambwiye ngo ikuvanyeho igisuzuguriro, ahubwo iguhaye akazi. Amina. Hereza Imana icyubahiro. Imana irambwiye ngo iguhaye akazi, kandi akazi Imana iguhaye ubaye umuyobozi ukomeye pe. Abantu bakurebera muri ibi bikoti, abantu bakurebera muri ibi bibote, abantu bakuvuga uko bashaka. Imana irambwiye ngo ikuvanyeho amabyi wari warasizwe n'abantu. Urakoze Mana. Irangije iguhaye ikintu bita agaciro, kuko abagusuzuguye bazaza bakubwira ati wampaye n'igihumbi nkarya ko byanze. Imana irambwiye ngo uzabahe, kuko iguhaye ubwenge. Imana iguhaye imbaraga. Imana iguhaye ubutwari n'ubushobozi bwo gutwara abagupingaga n'abakurwanyaga bose. Ibibazo bya perimo uri kubivugaho iki muri iyi minsi ko nabonaga yagucumuje cyane? Ibyo genda, hari ibyo ndimo gupanga ko nzajya kwiga. Genda rero, Imana yamaze kuvivura. Yes. Genda. Hallelujah. Genda. Hallelujah. Genda. Hallelujah. Genda. Genda winjira mu masezerano yawe. Genda winjira mu migisha yawe. Genda wakira. Turasenga. Tokabe voze totalabe oteshekevo the style. Hallelujah. Turayisenga. Turayisenga. Turayisenga ikumva. Turayisenga ikumva. Turayisenga. Amen. Mbonye marayika w'Imana amanutse. Amina. Arangije atwara raporo yacu. Yego. Numva ijwi rimbwira ngo ibyifuzo twari twaje gusengera bimaze kuzamuka. Amina. Bimaze kuzamuka, nuko mbona hamanutse inzego zibiri. Hariho abamarayika bazamuka, bazamura imitwaro y'ibibazo twazanye kuri uyu musozi. Ariko mbona n'urundi rwego ruriho abamarayika bamanuka, bazanye ibisubizo by'ibibazo twasengeye. Mukomere Imana yacu. Amina. Haleluya. 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 Amen. Amen. Haleluya. Amen. Imana irambwiye ngo iduhaye ikintu kibimiza. Amina. Hari abantu bakurebera mu gihe, abantu bakagupinga bitewe yuko utajya upima 200, bitewe yuko udafite miliyoni. Ariko nkubwire ngo Imana icecekesheje iminwa y'izo ntare. Haleluya. Ni muhumure, ziraziritse mutambuke mwitinya. Iyo ahumurije Paulo mu rugendo, nivuganye natwe ayo magambo. Amina. Amina. Karari hari ikintu Imana ikoze ku buzima bwawe. Amina. Kuko numvishije ijwi ry'Imana, hari ikintu ririmo kumbwira ngo umwenda wari ukingirije imigisha yawe wamaze gutabuka. Nta mpamvu, nta rwitwazo, nta satani, nta n'abadayimoni, ahubwo igihe kigeze nicyo kuramya Imana gusa. Amina. Kuko Imana imbwiye ngo iminsi y'umubabaro nayigize iherezo. Amen. Buriya mureke mbabwire, umuntu bita Yakobo ngo yagize imyaka niba ari 130, niba ari 6, niba ari 9 y'uruzerero. Uyu murongo hari umuntu uzi neza, haramwitangirira. Ariko burya ntago nari nzi ko umuntu abaho akagira n'imyaka y'imvabusa. Imyaka 130 hagati n'6 n'9 yabaye imyaka y'uruzerero kwa Yakobo. Yakobo yabonye umugore bimugoye kuko yamukoye imyaka 17 ashaka inkwana zamukwa. Cyo kintu uracyumva? Imyaka 17 akora. Ishize baramubwira ngo ibyo bakoze muri iyi myaka yose ni inkwano y'umugore. Amena. Amen. Reka nkubwire ngo umuruho mumaze mu iminsi muri ibyo mwaruhiye murabitahanye uyu munsi. Ndabyakiriye. Amena. Amen. Ibyo mwaruhiye murabitahanye, kuko Yakobo isezerano ryamusohoyeho bigoye, ariko abona icyo yaruhiye. Amina. Amena. Amina. Abona icyo yagize gute? Yaruhiye. Abona icyo yagize gute? Yaruhiye. Abona icyo yagize gute? Yaruhiye. Abona icyo yaruhiye. Arangije avuga Imana, nawe aravuga ati koko ndakubonye ko ugira neza. Amen. Amina. Arangije aragitahana. Ndi mbonye marayika w'Imana arimo kudelivura ubuzima bwawe,
uburibwe bwawe, indwara zari mu mubiri wawe zijugunywe kure cyane. Ugiye kumera nk'ikizu gishyashya, ugiye kumera nk'abana b'imyaka 10, kumwe birukanga ntibaruhe, kumwe bagenda ntibananirwe. Nukuri ibintu by'amarira, ntarwaye, nagize gute, nananiwe, byanze. Ibyo nabyo Imana irambwiye ngo ukizamuka uyu musozi wabijugunye mu ntangiro z'umusozi. Amina, amina. Ku mazina yawe baragize nka gutya, barenze umusozi, uko ririya we ritazongera kuboneka, no kubaho kwaryo uko bitakongera kubaho. Aba ariko nawe atashobora kuzongera kubona ku cyitwa agafaranga, aba ariko adashobora kuzabona iterambere. Ariko uyu munsi wa none Imana irambwiye abavuze kutazikamira nayimbwa, ugiye kukamisha inka. Amina, 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 amina. Abavuze kuzasabiriza ahubwo ugiye kuba umugaba w'amahanga, ugiye gutungisha benshi, kandi no mu bagusuzuguye kubagirira umumaro. Amina. Niko umwami wanjye ambwiye. Arambwiye ngo kuko yitwa ntihemuka mu mazina yayo, kuko yitwa ntigira gute, Ntihemuka. kuko yitwa ntigira gute, Ntihemuka. kuko yitwa ntigira gute, Ntihemuka. igusumbishije abagusuzuguye kugira ngo igaragaze ubumana bwayo. Amina. Ikuvanye kiba n'abandi babashyize mu gice cy'ingunguru, weho n'icy'umufuka. Mu izina rya Yesu. Igice cy'ingunguru kirahenze. Mbe mu igice cy'ingunguru kigura ngahe? Ni meshi. Ni 18. Umufuka rero wasengisa bahise banaga mu gice barazirika. Imana irambwiye ngo ikuvanyeho ubwo buretwa, ikuvanyeho icyo gisuzuguriro, Amina, ikuvanyeho ayo mabyi, Amina. Iciye akagozi bazirikishije ubuzima bwawe, Yego. Izituye ubukene baziritse ku buzima bwawe, izituye amagambo bakuvuzeho, Amina. Izituye amarozi bakuroze, izituye, haleluya, Amina, izituye buri kimwe cyose. Yego. Bavuze kuri wowe. Amina. Ihagurukanye ibendera ry'ubutabazi, Yego. kandi kuko ikwibutse, Amina. amahoro nayo ngayo yaratashye. Haguruka, tahana, simbuka, 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 simbuka. Hari ibyo usize hasi, Amina. hari ibyo usize hasi, Yego. kandi hari n'ibyo usingiye hejuru, kuko umwami Imana ambwiye ngo Yego. akugarutseho bundi bushyashya. Haleluya, Amina. Erega iyo Mana dukorera izaduhemba, erega iyo Mana dukorera izaduhemba, erega iyo Mana tuvogera izaduhemba, erega iyo Mana dukorera izaduhemba, izaduhembera hidusanza, izaduhembera, haleluya, izaduhembera hidusanza, izaduhembera, izaduhembera hidusanza, izaduhembera hidusanza, erega iyo Mana dukorera izaduhemba, erega iyo Mana dukorera izaduhemba, erega iyo Mana tuvugira izaduhemba, erega iyo Mana dukorera izaduhemba, erega iyo Mana dukorera izaduhemba, erega iyo Mana dukorera izaduhembera hidusanze, izaduhembera hidusanze, haleluya, izaduhembera hidusanze, izaduhembera hidusanze, haleluya. Yatorotse, 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 dayimoni yatorotse, dayimoni yatorotse, 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 dayimoni yatorotse, 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 haleluya. Muramuzi, niho muri kumubona pfukama. Ni ubwa mbere, umusozi wa ndabirambiwe. Uyu mubyeyi mbonye abana n'ibitero by'abadayimoni. Icyambere
umugongo we umurya mu buryo butandukanye. Ndakubeshyeye mubyeyi. Kabiri, wowe umeze nka nduhira abandi. Nkorera abandi. Nduhira abandi. Kabisa. Nduhira abandi urabyumva. Ni ugukora abandi bagatwara. Ni ugukora abandi bagasarura. Nta kintu akoraho ngo ashyire mu nzu. Icyo bikoze akabunga ko kurya ni ukuboneka rimwe na rimwe nuko. Kabiri, waranyazwe. Gatatu, hari indoto umaze iminsi uraramo. Rimwe na rimwe ukanarota wapfuye, ubundi ukajya wibona uri mu marimbi, ubundi ukabona abantu banyu bapfuye mwongeye guhura. Ndi kukubeshyera? Ndi kukubeshyera? Ntabwo ubeshe. Imana irambwiye ngo waranyazwe. Muzi icyo bita kunyagwa? Weho waruje ku musozi unameze nk'uje kwiyahura. Fati hari ahantu ko bavuga ngo Imana irasubiza, reka mpfe kujyayo nanjye. Ariko Imana irambwiye ngo ikwitegereje kugiriye imbabazi. Imana irambwiye ngo amahembe yajyaga azagakubita umutwe wawe ukagira ngo wenda kugwa hasi, ukumva wenda kuguruka. Nabibonye nyine uvuga ngo muntu uri kubinyereka ko ngiye Imana yabinyeretse, wowe uri kongera ukabinyereka. Imana irambwiye ngo iragusubije. Kandi uhereye uyu munsi ni ukuri ntago uyu mutwe uzongera kukurya. Amina. Mu izina rya Yesu. Amena. 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 No kuri. Mana ndagushimye kuri umukozi w'umuhanga. Aya mazi ndayasengeye yavuye mu isoko y'ubutaka. Reka yezwe kandi atunganywe nawe. Ahinduka amaraso yawe. Aho amaraso yawe yageze byose biratungana. Abanyabyaha barababarirwa kandi impumyi zirahumuka. Yewe rwose abari bafite ubumuga burakira. Indwara zananiranye zirarangira. N'uyu mwanya ahindutse amaraso yawe. Uyu mubiri ugiye kwakira ku bw'aya mazi yakira igitangaza cyawe n'impinduka ziguturutseho mu izina rya Yesu. Amen. Somaho. Hoyo ubwo mutwe ntago byakongera ubwo buhembe rwose bwagurutse. Imana yaduhaye imbaraga zo gukandagira inzoka na sikoropiyo. Ntago hasigaye amahembe. No kuri. Ntago hasigaye iki? Amahembe. Ntago hasigaye amahembe, twayavunaguye mu izina rya Yesu. Ja Yesu wa Nazareti. Ntago hasigara amahembe. Yavunaguritse mu izina rya Yesu. Kino cyumweru dutangiye murakize. Iki ngiki nicyo kubohoza. Amina. Imana yamaze kutubohoreza. Yego. Imigambi yawe si nk'iy'abantu, imbaraga zawe si nk'izabo, ibidashobokera abana b'abantu imbere yawe birashoboka. Iyo imigambi yawe si nk'iy'abantu, haleluya, imbaraga zawe si nk'izabo, idashobokera abana b'abantu, haleluya, imbere yawe birashoboka. Amen. Orore hari ikintu Imana ikoze, yaba ku buzima bwawe yaba no kuri famiye, hari ikintu Imana ikoze. Icyo mbonye cyo nuko mbonye hari umutwaro marayika yururukije ashyize hasi. Numva ijwi rimbwira ngo dore ibendera ryitwa ubutabazi bw'Imana buragaragaye. Amen. Kuko mbonye hari isoko, haleluya. Amen. Yongeye kududubiza muri famiye. Kandi yaba kuri wowe yaba ku bafamiliye mwese mbonye marayika. Wavuze ngo amen ariko. Amen. Mbonye marayika w'Imana icyo kintu agikoze. Amen. Kandi amaze kugikora. Amen. Amen. Kandi amaze kugira gute? Gikora. Yitwa Imana. Amen. Amen. Yitwa iki? Imana. Nukuri. Mubwire ngo intambwe wateye nubwo waje usukumwa umeze nk'ugiye kwiyahura
ku musozi ndabirambiwe ariko humura utahanye ukuboko kw'Imana. Amen. Uko ugiye kuneshesha, uko ugiye gutsindisha. Haleluya ariko. Amina. Haleluya. Amina. Haleluya. Amina. Yego. Nabibonye. Niko bimeze. Nabibonye. Nibyo. Manu Imana irambwiye ngo usabe. Yego. Ibintu bitatu. Yego Mana. Bingahe? Bitatu. Ni ukuri. Bitatu. Ntibirenge 7. Nyarutsa. Niba ubyatuza akanwa kawe, niba ubisabira mu mutima, ibintu bitatu. Cyakora ntibirenge bingahe? 7. Usaba ibintu bitatu, ntibirenge 7. Y'ingenzi. Imana imereza amafaranga. Imana iguhe ku mafaranga. Yego. Imana iguhe amafaranga wakora iki manwe? Imana imuha amafaranga. Tuvugisha ukuri, ubu twagiye muri bije y'amafaranga. Imana iguha amafaranga wayakoresha iki? Imana amafaranga. Nazamura umurimo w'Imana. Wazamura umurimo w'Imana. Umurimo w'Imana. Wumva ari iki wakora mu nzu y'Imana se? Nagura intebe. Wagura intebe. Hano bakajya bicara neza bakumva ijambo ry'Imana. Uyu muntu Imana imuhereza iki? Amafaranga. Uyu muntu Imana imuhereza iki? Amafaranga. Mana ndi imbere zawe ku mavuta wampaye, wambwiye ko ungize umugisha n'akanwa kanjye gahindutse nka kawe. Mu butwari rero wampaye mpesheje mwene data amafaranga nkuko ayifuje, kuko azayakoreshamo n'umurimo wawe uhereye none n'ibihe byose. Amen. Nukurakira make nukuvuga ibyari bikobaje yari amafaranga. Ubwo bibiri urabisize na bine wari wongejwe urabisize, harimo byose amafaranga byose n'ibintu byose. Haleluya, haleluya, haleluya. Amen. Haleluya. Amina. Haleluya. Imana ishimwe. Imana himbazwe. Nukuri uyu mushinga wawe wemewe. Amina. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Kubitira Imana amaci kuko Imana yumvishije. Kubitira Imana amaci. Erega yewe irumva. Erega yewe rumva. Erega Imana irumva. Erega yewe rumva. Irumva. Irumva. Mu babyeyi. Irumva. Yanyumvishije. Irumva. 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 Iranabaye. Irumva. Iranabaye. Irumva. Irumva. Dusenga. Irumva. Haleluya. Amina. Muramureke mbabwire, hari abadayimoni tujya tugira batuma tutajya mu mwuka. Nibyo. Nkuriya mudayimoni ugenda akizirika mu ikofi. Murakoze. Nibyo. Uriya mudayimoni ugenda akizirika he? Mu ikofi. Ukabona amata ndayagurikize. Wagera kuri busheri ukareba ku ruhande. Waca ku rupangu rw'abandi bahumuje atari kwa hamanyuriye ikiho. Ukwezi wabona kuratobotse ubuzima koko bwo. Hari abadayimoni batuma tutajya hehe? Mu mwuka. Mani bice. Mani banyicire. Nge yabarangije. Uzi kugira amahirwe ukabona umugore cyangwa ukabona umugabo. Ariko 30 yagera ukabona ni ibisanzwe. Nta cyahindutse. Ntacyo. Aka kantu murakumvishije. Hari ibintu bituma tutajya hehe? Mu mwuka. Amen. Amen. Hari umubyeyi umwe aherutse kumpamagara. Arambwira ngo maze imyaka 12 hehe mu rugo. Niba narabaye umugore, niba ntarabawe ntago mbizi. Nategereje umwana iminsi yose na bugingo n'ubu. Umugabo wanjye nta kibazo tugirana na kimwe kibaho. Yego. Nta nicyo mugaya mu bukene dufite, mu bukire dufite, nta kintu na kimwe mushinja, ariko nta mwana. Noneho ndangije ndijijisha. Ndamubaza ati se wabutekereza ko kese yabayeho ari iyihe?
nawe ati ngo hari ba masenge bagowe nabo mana yanjye. Ikibaye cyose ni ba masenge, ikije cyose ni ba masenge, ikibonetse cyose ni ba masenge. Hari ba masenge bagize gute bagowe. Ngo yarambwiye ngo nzarinda mpfa ntabyaye. Ati none se warabyizeye warabyiringiye? Ati icyo nicyo nibuka. Ndamubwira uhe uyu munsi rambika nyogosenge hasi. Yego. Zamura Kristo hejuru. Urebe icyo akumarira. Yego. Uyu munsi wa none aratwite. Yego. Yarambwiye ngo azampinka. Yego. Nimba n'umwanya n'uyu munsi ngende nyitware. Yego. Naramubwiye uzayizane nyotse nyirye. Nibyo. Amena. Amina. Naramubwiye yizane nyotse nyirye. Yego. Kuko niba ari ishimwe wateguye gutangira Imana, nanjye hari umusozi nazamutse ngo mbona ayo mavuta. Amen. Amen. Yizane nyotse ngire gute nyirye. Amen. Amen. Reka nkubwire ngo hari dayimoni waturotse ku buzima bwawe. Amen. Dayimoni witwa ubukene. Yego. Dayimoni witwa ubupanga. Yego. Dayimoni witwa wo kubura akazi. Yego. Dayimoni witwa w'igisuzuguriro. Dayimoni witwa uwo gusekererwa. Napfe mu izina rya Yesu. Yamaze kugenda. Nanogoke. Yamaze guhunga. Yego. Dore ngo uyu nguyu ni umurozi muri quartier yabo. Niko bamwita. Uzi kuroga. Uyu nguyu n'imbeba ntago yayigeza hasi ndakurahiye. Kuko nawe ubwe ni umurwayi. Amen. Amen. Ati kira ni ikirozi. Ati ariko mujya mukibona ko Imana irambwiye ngo nawe nibyo baguterereyeho, ariko uyu munsi Imana irakubohoye. Buri uyu ngo yajya ryama akaryamira urubavu rumwe yahinduka kamera nk'upfuye burundu. Ndakubeshyeye? Oya. Ibyo bintu bimaze igihe kingana iki? Imyaka 3. Imyaka 3. Wari usanzwe unzi se? Oya ntago nkuzi. Nyitegereze neza. Ntago nkuzi da. Iwanyu ni hehe? Ni ari Gasanze. Iri Gasanze. Imana irambwiye ngo iragutabaye. Amen. Kandi Imana irambwiye ngo irakurengeye. Weho bari barakujyanye mu mva. Urumva? Noneho urwo ruhande bakuryamishirije mu nirwo uryamira ukumva wapfuye burundu. Buriya wajyaga ugenda umeze nk'igipambara, kuko rimwe na rimwe hirya wajyaga wumva ubwongo bumeze nk'ubwabaye trouble. Ariko Imana irambwiye ngo ikuvanye mu bapfuye, kuko wayihungiye igushize mu bazima. Amina. Kandi ikindi kintu gikomeye, bari barakunyaze ari udusambu mwajyaga mwirirwa mudushwaniramo, bajyaga bakunyuraho bakurebera bagutuka bakuvugira hirya mu ndamatama. Imana irambwiye ngo ikuvanyeho igisuzuguriro, kandi mbonye urubyaro rwawe ruhawe umugisha n'Imana. Mbonye urubyaro rwawe ruhawe umugisha n'Imana. Abana bawe bari he ko ndikona bamwe barambutseho n'imipaka? Bari mu rugo. Bari mu rugo. Bari kuvoma, bari kubaka. Bari kubaka. Bari kuvuga ngo bahakaze nuko baravomera. Wagiye hanze no uwuhe? Wagiye hanze no umuhungu umugabo wanje umugore wanje wa mbere, kuko ndi wa kabiri. Imana irambye ngira murinze nawe. Amen. Amen. Hari Imana ireba kandi gakora. Yego. Ibyo utambwiye wowe Imana irimo irabinyereka, ariko mbonye Imana igusubije ubuzima kandi ugiye kubaho. Ukomere rwose uzanarama, ntago uzapfa gupfa, akira ubuzima mu izina rya Yesu. Amen. Nukuri Imana irabikoze. Haleluya. Amen. Yesu nashimwe cyane. Yesu nashimwe cyane. Yesu nashimwe cyane. Oya, yamamare cyangwa ntiyamamare? Yamamare Yesu. Arashoboye si cyangwa byaramunaniye? Oya, niko Yesu byaramunaniye cyangwa arashoboye? Arashoboye. Niba ashoboye zamura ibiganza. Mana urakoze cyane, urashoboye Mwuka Wera. Amen. 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 Imana itugirire neza cyane. Ibintu by'imanzo bizihe iki wa mugabo we? Kuba kurinze imanza ako nta kintu biziho. Si ubwa mbere kandi iri jambo ryumvisha.
hanura amavuta. amen Amen. amen Amen. ya mana yavugaga ikavugana n'abakera N'abakera. n'uyu munsi Imana irambwiye ngo ugende utegura ishimwe ujye mu rusengero Yego. ujye gushima Imana. Iryo shimwe uritangire urubyaro rwawe, uryitangire nawe ubwawe bwite, kuko Imana inyeretse ikongereye iminsi yo kubaho. Kandi nabonaga ubukungu bwawe bwarazahaye, ibintu byitwa agafaranga wapi, itunga wapi, ibintu byose byaranze. Imana irambwiye ngo genda utegure ituro ry'ishimwe maze uritware mu nzu y'Imana gutyo gusa. Ni urufunguzo Imana iguhaye ugiye kongera gufunguza imigisha yawe. Ni urufunguzo Imana iguhaye ugiye gufungura iterambere ryawe, kandi Imana imbwiye ngo ikurengere. Amina. No kuri uyu munsi nawe utahanye igitangaza. Imana ni nziza kandi Imana irahambaye. Amina. Mureke haguruka. Agafunguzo so wakabonye se? Password ni iriya, ni ugutegura ishimwe ukajyana he? Abantu baravuga ngo abantu baratubura, ntago nkubwiye ngo unzanire. Ujyane hehe? Mu nzu y'Imana. Aho usengera simpazi, weho uzajyane uzasengera, numara kurisengera ujyane he? Mu nzu y'Imana setu. Imana ireba ibyiherereye mu mitima y'abantu, niyo izakugororera kandi vuba bidatinzije kubikora. Amen. Rero ngiye nabasuhuje ku mazina, nitwa Prophet Ezekiel mfite umukiza, nanezerewe kubana namwe. Amen. Ariko burya umwuka ngo ajya yobora uko ashaka akavuga nuko ashaka. Kabisa. Hano turimo abakozi benshi, rero ndashaka ngo twakirane. Wa mugabo we witwa ndi, uvuye hehe? Tubwire, twibwire. Amen. Amen. Ujye muha mikoro. Amen. Nanjye nitwa Imana Jean Damascene, kabakira kumva kamucanika yegereye Uganda. Amen. Ni papa akunda gusenga Imana, mfite umudamu n'abana, dushima Imana kamusengera muri ADPR. Amen. Icyo waje gushaka rwose wagitanye, simaza wagafunguzo se katwumva uyu mugabo nawe. Haleluya. Amen. Yamamare. Nanjye nitwa Nihinyurwa Manuel, ndi umukozi w'Imana guturuka muri mujyi wa Musanze. Naje kundabira mbe gusenga Imana, Imana ibaho umugisha. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Mazina yanjye ni Dusabe Yezu Jeremy. Nanjye ndi umugabo n'abana bane. Naturutse hano mu mujyi wa Musanze, ndi umuvugabutumwa Imana iduhana umugisha. Amen. 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 Dukomeze. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Yeah. Amen. 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 Wabo w'amafaranga. Mazina ni Mukasine Joseline, naturutse mu Kinigi, naje gusengera ku uyu musozi wa Ndabirambi. Nubabona mwa. Amen. Amen. Nanjye banyitanyira Rukundo Donata, ndi umuririmbyi, naturutse mu Kinigi, umusozi wa Ndabirambiwe. N'ubwa mbere nahagera. Imana imico nifuza, ibirenze by'Imana duhana umugisha. Ayiwe. Amina. Amen. 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 Nitwa Uwimana Angelique, naturutse mu Kinigi, ndi umuririmbyi, ibirenze byose duhana umugisha. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Nitwa Mukamariza Pelagie, ntuye hano i Musanze, naje gusengera hano ku musozi, ibirenze by'Imana biduha umugisha. Haleluya. Nitwa Nyakagero Nadeta, ntuye hano hakurya i Gasanze, mumpeye Imana amashi. Amen. Mukomere Imana amashi guturuka i Gasanze. Amen. 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 Ibi bintu ni byi? Sa. Rero tubonye abakozi b'Imana babiri turi kumwe nabo hano.
reka buri wese tumuhereze iminota 5 adususurutse